сегодня для вас прочитаю спроды самые такие прачулые, самые тонкие лиричные верши, які складали наши белорусские поэтессы в далекие 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. И зараз они также воспринимаются, вот как для меня, вельми энергетично, вельми тонко, я бы сказал, вельми натхнянно. Вот. Белорусская поэзия будет тое, что нас завсёды радуе, любую стюжу, на вот сённяшнюю стюжу, якая сёння не может цвести. Вот. Але я думаю, что неўзабаве будет уже сонейка, будет весна, все будет как мае быть. Вот. А пакуль будем ратавацца каханнем. Каханнем трэба ратавацца заўсёды. У любым узросце, у 17 годов и на вот 40 годов у меня. Это так, и тому зараз мы починаем. Мы починаем, менавіта з моей одной из самых любимых поэтесс Констанции Буйло. Вось! Потому что гэтая поэтесса, менавіта яна, мяне здзіўляла тым, што да кахання ставілася як да сапраўднага шчасця. У яе вершах мы не знойдзем фактычна таго, што каханне гэта нешта такое трагічнае, драматычнае, жахлівае. Это великая радость. Але это светлое вар'яцтва, тое вар'яцтва, якое нас толькі радуе. И прачулыя вершы ствараліся. И у 17 годов, когда я написала, что я лежу в постели, одна ночь, милый, приди, я тут, а ты где, да? Вот. И у 60 годов, и у самый выдатный век 70 годов. Это пачуццё юнацкай радости прысутнічала заўсёды, и гэтаму нам трэба вучыцца і натхняцца. Таму пачынаем мы менавіта з Констанции Буйло, калі ласка. Калісьці вечар быў адзін такі. Гарэлі ў цёмных вецях светлякі, шумела мора ў зыркай соннай лей. Прысела я на камень ля вады, ты галаву паклаў мне на калені. З тых пор прайшло ўжо нямала лет, сустрэчы той даўно забыўся след. Чаго ж цяпер спатканнем выпадковым так усхваляваны ты, і быццам сам не свой? Мо тым, што больш няма дзяўчыны той з касой да пояса шаўковай, што паміж нас адлегласці сцяна і стала жонкай чужой яна. І ты ж не той асілак малады, ёсць ніці срэбныя гушчэчай барады. І толькі ў выглядзе агульным ёсць сцвярджэнне, тут шумела маладосць. Табе і мне гатовы друг нямала, не ўсё жыццё дало, што абяцала. Ды толькі чую я, што і для нас свет сонечны не до конца пагас. Мы скончили на тым, что и для нас день сонечный не до конца погас. Вы пришли на самый оптимистичный финале першага верша. Таму гэтым будем кіравацца, что день сонечный не погас. Няхай нас зараз будет легкое змярканне. Констанция Буйло, бачите, для яе не важно, жанаты, не жанаты, гады прайшлі, не прайшлі. Ты ёсць, і трэба радавацца вот зараз гэтаму пачуццю. Асабліва не думаючы пра нешта такое вот непатрэбнае. А белорусам часто так тяжко бывает вот просто вот радоваться. Принять радость без всяких оговорок. И она это умела. И в этом ее наивеличий плюс. Наступная поэтесса зусім іншая. Она была колкая, она была норовистая, она была и прыгожая, и яркая, и притягальная, але вот с мужчинами могла быть вельми вострый на язык. Это Вера Верба. Так, якая ўжо звярнула на себе увагу, і не толькі сваім хараством, але і талентам, ужо ў 16-17 гадоў. І свае такія найбольш такія яркія класічныя вершы менавіта яе былі складзеныя ў гэтым веку, 17-17. Як я даведаўся, аж здзівіўся, што ого, як аказваецца, можна дзівосна тады пісаць. Верш складзены, калі было 18, это 60-й год, называется «Летуцельница», и история про то, як яна сустрэла свайго, магчыма, першага мужчыну, з якім калісьці ажно ў 16 гадоў мела некую прыгоду, вельмі важную для яе. І вось яна яго сустрэла, он таксама памяняўся. І вот тады Буйло сустрэла свайго, так? Это был один погляд. А тут як ту ж самую ситуацию, як на ту ж самую ситуацию глядзіць Вера Верба, убачыўшы свайго былога. Ёй уже 18, уже дуже все.
Это же не 16. Скажи ласка. Ці забыўся ты на маленькую летуценніцу маладзенькую? Ці сустрэчы з ёй помніш першыя? Неслася табе разам з вершамі, поступь тонкую, руки гнуткие, вочы шэрыя, рухі хуткія. Ці забыўся ты? Ёй 16 год ледзь было тады, а табе ўжо, ох, ляцяць гады. Як адзін ты быў, усё тужыў па ёй, белай козачкай называў сваёй, і жыццё табе без яе няма, і бяжыць яна да цябе сама по 16 год. Колькі год прайшло, снегам выпала, галаву твою ўсё абсыпала. Сходзіш вуліцы, сходзіш далечы, тую ластаўку выглядаеш, што толькі помніцца ўсё. Маленькая, сарамлівая, маладзенькая летуценніца. Наступная наша героиня, так само вельмі цікавая, это Эдди Огнецвет. Так, вот Эдди Огнецвет. Калі про яе читаешь, одразу бачиш, что перш-наперш она, конечно, классик дзіцячай літаратуры. І калі я в той час працаваў у вясёлцы і адпрошваўся у Владимира Ліпскага, нязменнага начальника вясёлкі, можна пойду в нацыяналку? Для вясёлкі, само собой, попрацую. Вот, он кажа, так, тільки вот есть там книжка у Эдди Огнецвет «Васильки» 47-го года. Я малы, вот в первом классе я памятаю, отфотографую ей пришли, тогда отпущу тебе на целый день. И это была такая индульгенция, после іншую книжку Огнецвет мы фотографовали другую, и так мог працаваць в библиотеке, в вясёлцы. Вот. Але яна цікавая не толькі своими дзіцячымі, конечно, вершамі, а так само тым, што гэта была вельмі жарстная особа. Яна сачыла за собой, яна ведала, што яна эффектная. Яна нават было такое, што калі быў двухтомнік на некую круглую уже такую паважную дату, это реальный факт, и она поглядела на фотоздымок, які там ее зрабілі, и попросила вот корректора, каб ён праўдзівы зрабіў здымок, то есть кішачку поднял, там ёй, напрыклад, цудоўныя выдатныя грудзі. Каб все было ах, и той, конечно, зрабіў, все было эффектно. Она молодец, что пасля там 60 год она дбала про гэта і вельмі добра. І ў вершах таксама гэта прысутнічае. Вот. Плюс она яшчэ перакладала вельмі жарстнага Аполінэра, французскую паэзію. Сёння вы пачуеце адзін французскі пераклад. Але зараз верш пра тое, як можна на хвіліну ці на тыдзень забыцца пра сям'ю у якой-нибудь цёплай, сонечнай Балгарыі. Ну, конечно, зануда муж нешта піша, хоча. Дякую Богу, тогда смс-ок не было, тут не листы. Да, тогда было простей, правда? Вот, это зараз, это не сховаться, это ніяк. Вот. А тады ты не имеешь все ровно, и она могла часом писать такие вот мужу листы с теплой Болгарии. Пожалуйста. Милый мой, я забыла на момент, что чекаешь у Мінску моих телеграмм и листов. Закрутил красавик. Ён падманшчык вядомы, ён падзеі даты заўжды пераблытаць гатоў, гэта ён падвучыў. Каб пад янтрай янтарны я ўвесь вечар спявала, быццам 17 зноў. Красавік быў таўшчык, з ім спрачалась я марна. Захацеў, на бераг балгарскага хлопца прывёў. Скуль жа ўзяўся такі малады і прыгожы. Нешта блізкае ў мове да нашых дуброў і палёў. Ой, милый мой, не пускай ты мяне ў падарожжа, каб не слухала болей спакуслівых, трывожных спакуслівых слоў. Ну, конечно, Костян снова поехал в Болгарию, ці куды-небудь, и все начиналось с самого початку. Мы снова вертаемся до Констанции Буйло. Один з любимых моих вершаў, і яшчэ, калі я его там запусціў у Facebook, один мой сябар, человек вельмі сур'ёзны, в окулярах, весь зашпілены на все бузики, такие весь правильный, прочитал, кажа, написал, боже, які верш, но не мог стрымаць свои эмоции. Ну, сапраўды, верш не шикарный. 56-й год. Гэта ўжо, так, гэта уже некая адліга, гэта уже некае жаданне, чаканне чагосьці светлага, добрага. Констанция Буйло лежит на пляже.
пальмы, махаон лётае. Яна чакае, што зараз прыйдзе яе каханы, вот зараз прыйдзе і адбудзецца нешта тое, што павінна адбыцца. Дзе толькі ён і яна ідзеце махаон. Расплыліся мае косы в сіняве вады празрыстай, залацістай, грузнай, хвалі цераз плечы праплылі. Ранак, парк, на кветках росы халадзеюць серабрыста, а вышэй у бляску сонца самацветы расцвілі. Я лягла ў пясок шаўковы, хвалі зыблюцца пяшчотным, навявае шчасце мары, навявае лёгкі сон. Дрэў насады цытрусовых кадзіць пах густы, дрымотны. Каля кветкі крыллі ў пару развінае махаон, дышуць кветкі, дышуць парна, пахам кволыя істоты. І салодкую атруту льецца ў сэрце мне яна. Мой любімы недалёка, мне пяюць аб гэтым хвалі, трапяткое сэрце б'ецца і зганяе лёгкі сон. Мне здаецца, скрогат кроку на пяску я чую здаль, і ён падыдзе, усміхнецца і абдыме моцна ён. Дай Бог, каб з кожным гэта было як мага часцей. Каб все мы былі на пляжах, і кожны чакаў, ці стою так каханую, ці каханага. Вось, заўсёды. Наступная наша гераіня – гэта Ларыса Геннадзівна. Напрыклад, там вершик про папугая, які там заляцаецца да ластаўкі, весь такі, так? А она кажа, што вопратку твою хвалю, гонар паважаю, все одно я не люблю розных папугаев, вось. І калі вывучыць беларускую мову, маўляў, тады са мной можа быць і можа за мной хадзіць. А так як бы ідзе. Вось. Вот это было такое часы брэжнеўшчыны, калі гэты верш быў надрукаваны, дастаткова так нечакана чытаць. Дык зараз так само. Але ёсць адзін верш, які называецца «Каламбіна», такі нечаканы для яе менавіта эстэцкі, які тонкі, як быццам гэта пісала не яна, альбо як быццам гэта пісала яна, але яна перанесла ўсе ў часы, там, не ведаю, срэбнага веку, скажем так. І што адразу вспамінаецца мастакі этой суполкі «Мір мастацтва», так, там, Бенуа, там, Сомаў, там, і астатнія, так. Дзівосны верш, пра што і як, яшчэ пагаворым, а спяша давайте паслухаем, што там за гісторыя адбылася. Спёршыся на руку Арлекіна, лёгенькая, жвейная, як сон, весело праходзіць Каламбіна. Пачуцця, туманная слязлівасць, слоў блізоткі, узятых на пракат, у П'еро жанчына любіць шчырасць. Праўду слоў, душы трывалы гард, і, паклаўшы ў сільныя далоні Арлекіна, пальчыкі і лёс, шла на авансцэну Каламбіна, а П'еро другім свой жаль панёс. І разам з тым тут вся Ларыса Геннадзівна таксама ёсць класічная. Яна любіць, каб мужчына быў моцны, каб ён лішне не балбатаў, і каб ён там не плакаўся, не маніў, не быў пустазвонам, а быў менавіта сапраўдным рыцарам. Ну, не таким, як в этом верше П'еро. Вот, это бачна нават па яе далейшай творчасці, дзе яна заўсёды хацела, каб мужчына быў волатам, каб за мужчыну можна было і схавацца, каб ён яе абараняў. Ну, і мы знаем, што на вялікі жаль, ну, такіх мужчын нас сустракала, але яны не былі ні мужамі там, ні нейкімі блізкімі. Яна захаплялася Карпіком, які яе дапамагаў, яна захаплялася Быкавым. Ёй падабалася, як эфектна ўмеў выступаць Ніл Сімонович Гелевіч і абараняць родную мову, і падабалася та эфектнасць, плюс высокі, прыгожы, так? Вось, ну і вельмі хацелася, каб побач быў такі мужчына, але такога, як ёй здавалася, не было. Наступная наша паэтэса незвычайная тым, што яна умела маўчаць, умела шыфравацца, і ніхто ўвогуле не ведаў, што яна нешта такое цікавае складае. Жонка Максіма Лужаніна,
Евгения Пфляумбаум. Якая доўгі час, там, до сярэдзіны 80-х гадоў просто была верная жонка, дапамагала, перадрукоўвала его творы і все. А пасля раптам, не, по-моему, у канцы 60-х гадоў, там, ці Макаёнак, ці хто, убачыў, што она нешта цікавае піша, хацеў надрукаваць, але то і сё, і тады не атрымалася, і толькі першая кніга выйшла, калі не памыляюся, у 89-м годзе. І ўсе здзівіліся, якая дзівосная была паэтэса. І плюс она ж пісала ў стол, таму там ні слова пра ідэалогію, а толькі унутраная абсалютная свабода. Як адчуваю, так і складаю, як адчуваю, так і пішу. Творы такія дзіўныя, неадназначныя, тонко іранічныя. І вот такі верш для мяне дзівосны тым, што до конца нават я яго расшифраваць не магу, гэта мне не падабаецца. Называецца «Кара». Ты караеш мяне за усмешку вясёлую, за прызыўны агонь у вачах, за маё пачуццё і магутнае кволае, за ўтому на вузкіх плячах. Ты караеш мяне самую лютую. А, трэба так. Яна такая. Так. Яна вартая асобнага ввогуле такога спектакля пра сябе. Вось. Бо, сапраўды, рэдкі паэт, які наадварот сябе не афішуе, наадварот, все гэта хавае і все гэта трымае ў сабе. І колькі ты сілаў трэба вытрымкі, каб все гэта вот ніяк не праявілася. Гэта, конечно, дзіва-дзіўнае. А мы вяртаемся да Веры Вярбы. Зараз будуць запар два вершы. Адзін пра тое, што вось каханы пра яе думае, але калі, напрыклад, пра Буйло каханы думае, то, конечно, свята. Думаю, ну і выдатны, праходь мои сны хусенька, так? А тут ты думаў пра мяне, і тут штосьці вот круціць. 76-й год, вот характар такі, по-ранейшаму дзёрзкі, з'явіліся ўжо крыўды нейкія, потому што мы ведаем, што она ярко пачала, а ўжо з 66-го года она хацела надрукаваць кніжку «Снежань», а там Грахоўскі возьми і напішы адмоўную рэцэнзію, а там яшчэ пачынаюцца нейкія такія адмоўныя рэцэнзіі, а чалавек абвостраны, чалавек крыху крыўдлівы, і таму пачынаюцца ўжо такія расчараванні. Ад гэтай паўсядзённасці і гэтыя расчараванні паціху пранікаюць і ў яе, тым не менш дзівосную, энергетычную лірыку. Верш, ты думаў пра мяне. Ты думаў пра мяне. І ў ноч прыйшло бяссонне. Плыла нібыта сне ў ціхае прадонне. О колькі гэтых сноў всплыло нябачнай сілы, я блытую ізноў каханых і нямілых. Яны пайшлі ў гады. Пакінулі няспешна, без болю, без нуды, з ласкавай усмешкай. У ціхай старане суцешу сум і стому. Кахаў ці хто мяне? Не ведаю, не помню. Ці кахаў хто яе, вот она не ведае, як бы не помніць, яна ў такім палоне такой вот некага нявызначанасці начной, так? Але яна дакладна можа сказаць па наступнаму вершу, калі яна раптам убачыць гэтага свайго аб'ект сваёй былой жарсці, што ставіцца на яго дастаткова адназначна. Любы мужчына, конечно, вельмі прыемна, калі ён чуе першую такую фразу ад каханай жанчыны, тую, якую зараз скажа спадарня Алена, гэта... Я не люблю тебя. И ты не мил. Шалёная, як снежный ком ляплю, я ненавиджу, что тебя любила, и ненавиджу, что не полюблю. А поўдзень мой осень незамглёнай за боль свободы, прачуваннем іх ты мой праклён. Ты будешь благословлен, як першы ўздых і предсмяротны ўскрык. Место знайсці не можу. Ні, ад кахання. Вот, першы варыянт месца не можа знайсці ад кахання. Які другі варыянт ёсць? Гормоны. Што? Гормональны. Гормональны? 76-й год, ты 33 гады, ну, у такім узросце аккурат. Самый раз. А мы-то думали. Яна кахае, Але? гэта
Але разом з тим і не відпускає, так? Ну, щасливий той мужчина, який в цей час побождє, правда? Ну, Ні, не собаконоситель. Переходимо до ще одної поетеси, яку ми сьогодні ще не читали, яка відома, яку всі відомі. І там, коли вона у є дівосних віршах про кохання, вона часом звертається, от не то, що зараз я тебе кохаю видатно, а давай ми з тобою перенесемося куди-небудь туди, от у дитинства, куди-небудь туди, де світло, все тепле і утульне. Не в сьогоднішнє наше, а от зараз, а куди-небудь туди, якби це був казку. Ось вірш, наприклад, я думаю, що про це. Дай Бог с тобой нам не сустракаться. Застанься там, на березе, где мы еще не умеем нават целоваться, не отчуваем подыху зимы. Нібы горлачик студить, лоб гарачий твоя долонь, і я перед усім з усім яшчэ сміюся по-дзіцячым над шчасцем неразумным і сляпым. А підсвідомий знову ж хоче знайти мужчину-оборонцю, мужчину-рицаря, який є оборонець від всього того, що вокруг є. Вот. Що кожна, що жінка хоче? Шматкою, мостиком уже, шматкою. Де взяти? А Констанція було, откуль бралася, откуль її це було. От бо наступне у нас буде Яна, і там, пам'ятаєте, там от Віра Горбак казала, ти думав про мене, так вірш починався, так? І він такий був некий, от вона не знала, що... А тут те ж саме починається у Констанції було, ти думав про мене. От, знову ж, та ж сама проблема, от, думає, і що на цей кон думає? Ты думал про меня. Я ведаю, бо уночі я не могла столить ні на хвилину в очі. І думка гореча мне душу хвалювала. Ты думал про меня, и я тому не спал. Ты думал про меня, я ведаю, у словы жар палких дум твоих был вылиться готовый. Яны гучали тут так близко, так глубоко, мне петь хотелось и плакать. Легко. Ты думал про меня, я ведаю, и думы отзвалися во мне якимсьці светлым сумом. Пешоты мягко. Як ви на себе берете? Ну, вот можно же так, и здесь вот. От для мене ще велика загадка, справді, откуда є такий позитивний погляд, погляд і на життя, і на кохання. А ми ж ведаємо, що Льоськові був так само тяжкий, і муж в 33-му годі арештований, і дитя, так, і на заводі вона працювала, і праця зовсім така не творча, так? І оторвана від родини, коротше, шмат чого такого, що, быццам, ти повинен весь стати таким уже злостным, покрывженным и так далее, так? А у творчости вот такая легкость. Да. Это нечто такое, и при этом это тоже легкость, як почалась там 16-17 годов, так и она... Взрослость такая. Так она и до 70, до 80 заховалась. Сразу все жить. Про все життя. И хочется снова кохать, и хочется сустракать, и хочется все это. Вот что сделано. Я таких не сустракал. Ну, принаймні, в нашій поезії я таких не бачу, да і у ближайших сам завіжу. Ось. Тому в этом плане... Анна Швуглі була унікальна, була перша поетеса, яка почала писати почуттєві еротичні вірші. Де я була сама відома хто? Це Лайза Пашкевич, у якої були інші мети і задачі, а вона була перша, хто менавіта ось. Так? І після її тільки, по-моєму, хто наступна з поетес так почала створити такі. А я так само, потому что я вспоминаю у Генію, некие випадковості, і то это там не кохання, інші теми. А Арсеній зовсім не знайшов, до речі, нічого. Щиро. Хотів уставити, а я не знайшов. Там такое все, наперед і так далі. Так само треба, а я вот так. А так нет, після війни, 50-ті, 60-ті, вот. Ну, вот эти огни цвета, Вера Верба, а так, вот она была по сутности вот такая уникальная. Уникальная. Ну, мы згадали «Ідеальний світ», яна була перекладчицей, а як ми ведаем, що в советские часы, коли ты хочешь выказать совершенно больше як свободно, легко, то ты переклади кого-нибудь, сами переклади, на самой справе сама нечто складите, сам склади, и это называется переклад, так? Ну, так робил Дубовка, например, правильно?
Калі вярнуўся з лагераў і перакладаў санеты Шекспіра, гэта весь лёс Дубоўкі. Абсалютны там ёсць, все там ёсць, так? Вот. Таму, думаю, тое ж самае ў нечым было блізкае да «Иди огня цвет», якая полюбіла французаў, такі паэт Робер де Снос, напрыклад, Аполлинер той самый, так? І вот вершик лёгкі, акварельны про тое, што калі мы развітваемся, это не нагода там плакаць, ныць, стагнаць, а это нагода для чагосьці іншага. Калі ласка. Ну, зараз пачуем. Калі цягнік кранецца, не махаю след вагонам ни хусткай, ни рукой, ни прасунам, прашу цябе, напоўні чашу поўную віна і выпі да самога дна ўслед цягніку майму, каб кінулася поўню за мною пякучае, жывое, пакінуўшы чырвоны след на вуснах дорогих твоих. Ось так і треба розвісти. Ті на день, ті на два, ті на год. Вот. З такою легкостью. Ну, ті на все життя. Що тут пускаєш? З'явиться новий мір. Ну, конечно. Так. Як у романі Мілана Кундери було таке. Він описував, що некий там молодий оператор був закоханий в свою начальницю, і він покутував, що їй подобається інший, і, ну, це все так комично описывается. Роман «Жарт», по-моему, назывался, 67-го года, выдаты. И автор каже, что дурень ты, дурень 18 годов, ты не разумеешь, что за одной дзяўчыны, яка на тебе звертає увагу, будуть інші. Настройвайся, ти, якби, ну, мовляв, на некую перспективу, так? А не зациклювайся на лишнім одним. Ось. Тому, вот, Буйло, думаю, кого підтримало, по «Иди огня цвет» тим більше. Євгенія Яніщиць. Вот. Мне особливо подобається вот перший радок. Вот в виконанні «Спадарня Алены» он найбільш для мене таки хвилюєш. Вот почуйте, так назад. Просто прочитає, все так аж... Ой, вздригнуло. По-доброму! Так. Вот само. Я дыханием тебе оболью. Вот. Збережи гэты промень и лето, и жаноцкую ревность мою, за якой чысціня на паўсвету. Я не кінуся шчасця шукаць. На самоце галубіць патоля буду. Мудра і светла маўчаць, як бяроза ніж чыстага поля. Оно необходимо, как было у сапраўдных пачуццяў. Что оно файно? Во. Так себе Файно, не файно, но это необходимость, это просто естественно. А як отдать свое? Что? Як это отдать свое? Як отдать свое? А, вот, ясно. То есть так бы моё. Добре. А як же технік, як же таке легке розвітання? А зараз, це по поезії добре, так? Да, своє віддавати не треба. Лепш за ўсё со своим. Где-нибудь так вот ночью лежать, отпочивать, там сток сена, тебе постель, ці что. Лето, ты глядишь на зорки, и ты с ним уже просто любуешься хараством белорусской природы. Уже после того, как вы уже наговорились и начитались голос Анки Купалы, там, что еще люди робят, когда на ночью одни, каханые, да? Вот про это, мне здається, вот верш Ларисы Геніюш, вот тут запруды вот все-таки лиричные и вот файны. Вот пам'ятаете, было на пляже, это было перед тем, как пошел каханы, а это как будто бы после того, как уже, и они уже лежат. Вот коли ласка. Такая ночь, не сбрухнется ветер, галина не заворушится на стил, на зрыбье хмар с бурштыну бронзолетик принадно зяе кволый молодик. Апошняе святло в окне погасло, медведем расстягнулся темный бор, в задуме все. Одни только пегасы кранають копытами узор.
Але ну, насамрэч, зараз мы зноў вернемся да Канстанцыі Буйло, з мы пачалі, і мы, думаю, будзем завяршаць. Цікава было пра тое, што калі яна сваёй радні, по-моему, сястры, ці каму, она казала, што все мои лісты спаліць. Не павінна быць ніякай моей перапіскі, ні з кім все спаліць, это маё асабістае павінна быць спалена, это не для чужых вачэй. Ну, само собой, там, сестра, родненькая, конечно, ничего не спалили. Я думаю, что кто мне, мы читаем, радуемся, о, ага, выдатно, так? Вот. Але это вельмі важны момент, так само, что сапраўды, на самой справе, все мы, калі это паэт, ці, ну, прозаік, некі творца, так? И он эмоцыйна шчыры, все бачна ў іх творах, правильно? Все бачна, это страсть бачная, и что яна ім хоча, не хоча, толькі калі ён таленавіты, калі ён сапраўды вот, там раскрываецца. І часам лісты гэта такое непатрэбнае, такое казённае, ну, пацверджанне адзін узроўні гастранома, так? Ну так. Не, ну часам, калі я пишу сцэнары, мне бывае трэба, ну, на ўзроўні таго зразумець. Ён там, не ведаю, любіў, каб на каленях сядзела, ці там у яго на каленях, ці на каленях перад ім. Чыста, ну, просто для сцэны, каб, ну, быць так дакладным. Але, в прынцыпе, конечно, все як бы зразумела бачна ў творах. І ў творах Купалы, і ў творах Коласа, пра што яны казалі, з чым пакутвалі, і ў творах Буйло. І яна ў фінальным вершы нашым вельмі добра сказала, што яна придумала добрае слово «міжслоўе». Што вер не словам і не таму, што часам напісана, так? А тым, што паміж словамі. Вот. І што вельмі важна, калі сапраўдная ёсць такая паміж намі энергетыка, так? Што ты так адчуваеш чалавека, што не трэба так, не патрэбна такіх словаў. Ты просто адчуваеш яго, чуеш, і вы перамаўляецеся вачыма, як нейкім авангардысцкім фільме Алена Рэне, напрыклад. Вот. Гэтым міжслоўем хочацца завяршыць, таму што это тое светлае міжслоўе, якое сапраўды часам і ратуе, і тая выратоўчая нейкая лодачка, дзе ніхто нас з вамі не закране. Вот. Таму, калі ласка, Канстанцыя Буйло, верш пра міжслоўе. Пишу тебе, а ты читай не то, что сказали слово, а тых таемных гукаў мову, што льюцца цераз слова край. Яны як сонейка прамені бліснуць, і слова просты гук пачуць у цеплынёй асеніць, ты ў іх пачуеш сэрца стук. Не ўсё магу сказаць я словам, ты так далёка ад мяне, хай цёплым подыхам вятровым цябе міжслоўе ахіне. Вершы пра каханне беларускіх паэтак, сапраўды, для мяне той гаючы бальзам, які просто дадае нейкай энергіі. Чытаеш, быццам яны да цябе звяртаюцца. Буйло тебе супакойвае, кажа, все добра, расслабляе, так? Вера-верба наадварот, тебе становіць таким, то што робіць вот так. Перад Евгеніяй Янішыц трэба я абняць, і все добра, не хвалюйся, все нормально, так? Вось, Евгенія Пфляумбаум просто, ну, стварае медытатыўныя вершы пра каханне, ты просто слухаеш і там захапляешься. Вось, Геніюш таксама свая фарбачка, у кожнай свая фарбачка, у кожны свой погляд. І я вельмі рада, што у нас ёсць такая паэзія, і што ў паэзіі беларусы, дарэчы, адзін з тых відаў мастацтва, дзе яны найбольш себе раскрываюць, дзе яны найбольш не баяцца гэтага рабіць. І гэта вельмі важна, і гэта вельмі файна. У далейшым мы будзем таксама, хочацца паглядзець, што мужчыны думаюць пра каханне, нейкія падабраць вершы і параўнаць пасля жаночую лірыку, так, і мужчынскую лірыку. Хто з іх больш быў адкрыты, хто з іх больш быў няўрымслівы, хто з іх больш быў сапраўды шчыры ў сваіх выказах. Вось. Вялікі дзякуй гаспадарыне Алене, Алена Баява, рэспубліканскі тэатр, беларуская Дякую велике. А ці можемо разом з усією публікою сфотографуватися? Ось коли как мы тут вставили. Давайте. Да, давай сюда. Разом з народом.
разом з народом походить ніхто не те саме, не розвідував. Ага, може походить, наверное. Все усміхаємося, думаємо про міжслов'я. Дякую. Наступний раз зустрішу буде, думаю, повинен бути наступні місяці. А коли, може, вчитися у середині ці наприкінці, тоді ми, звісно, вам... Наступний місяць. А, тому Мужицька поїде, у нас все логично. Все, якби тут ми примерковали до Дня закоханих, а там ось так. І там будемо про женщин читати, складати, розказувати, натхнятися. Ось. Так що дякую вам велике, дякую господарній Олені. Ще можна аплодисменти. До речі, Олена, вона прихильниця, передусім була якби жіночої поезії. Я пам'ятаю, я працював у театрі білоруської драматургії у 2007 році. І у перший ж день я йду, нікого не ведаю, і бачу, стоїть артистка. Глядись там на яку програму, боже, да, я підходжу, хочу познайомитися, так, а як познайомитися? І ти кажеш, добрий день, привітання. А які ви любите білоруських поетів? Я, конечно, звичайно, знайомитися з пригожими дівчатами, так? Господа Лена на мене поглядела так, довго це за такий цікавий чоловік молодий, да, підійшов їм тему, і каже, Євгеній Єніш. Одвернувся і пішов займатися справами. Я це запомнив, припомнив, і ось зараз от пройшов час, і от у нас, бачите, сьогодні і Євгеній Єніш. Але приємно то, що сьогодні для себе Лена, господарня Лена, відкрила і так само Констанцію Було, правильно? Так. И мы так плямбаум ее привели. Что? Плямбаум. Флямбаум так само. Мы даже любили еще скороговорки, нам просто, чтобы флямбаум, просто правильно. Флямбаум, 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 флямбаум. Вот. Але було правда от натхнило. Так что дякую вам, что пришли. Вот. За все это приятно нечто новое открывать.